ni hring lama hianin bei seina ka nei to lova ma se he dam doi nam hian lal pan hin ti dama tuna chuan buai tamia lawin tun hun kan thlenga chung ko hin tak min thlen tu hi ani bokani ole tuna chuan Mulus Cullus double stem cell original manga afa te panhina damna thata kan lo chan tak dan testimony ropui tak pima pui ina a soi chui lo ngai thlang o ma pui kani a Mulus Cullus double stem cell kan that pui na te testimony hiron serve cheu ka do a I kapapa upazok hi kum sari velani atam khan ama hi kapuai anu hi ati thina kalu hai te ati mai thina chuan doctor kan kala kau hatia min refera kho chi sang tin an han ena ma seng alung ani hi min ti saka lung thalau ti thau si khan wak lam natna dam do an pe boka a chuan a tha a ma se a lo khan apuai zela emergency amhan tur te an pe a ma se kha ai man lawa ko se lo hian at lu top zel maya kai chi khat ni ber hang ka sha ka pe hi adong em mai ne mai ro chu Mulus Cullus hi an soi ka lo she ve a ta chuan kan ngei ta kin ka ti a ka tir thin ve ta a kar khat ai na a ka fa pa upazo khi chuan in anu ka vuna alang aron tia ta chuan boite kan ngei dong na niang a ka tia doctor a hianin kan kal ve na sa a ma se hanti vak ngai ne hi an shela wadam do yan pe a adam do chuan a chok thawa ma se Mulus Cullus kan atang hian adam do hi an dam ta chara voi khat ma buai hi anei le tamia lawa tun thleng hianin buai na nei mia lawin hun kan hanga kalom em mai ni chuan ka fa pate zawk hi apian hi ma thisin thak ani a kalmu hei enge akal ti hi bai au maya han ko ila min chang lei thei thin lawani ma se rei lo ten no chuan pa ngai de hian ron tong le maya kalti hi harsa atya tong ti hi harsa ati thina zirna lama po hianin an mu fual em maya engta en kol tur nge hi kan ti thina chi changa kan te sa kan en po hian a tha normal an ti zel boxia chuan doctor te kan han pana anua damdoi te an han chok khan an na chong na ang deuh khan a u ang deuh chia chuan a om ve le thawa chuan anua athwa ka hianin athisen in thak khan aniang effect asiama athisen eng khathwa ka alun manani hi antia chuan ale lama hian an soi dan dewin ka fia tham danin min shila dot a pahnih ale lamin a omi antia chu chuan athwak nerve atak sapum hian apot khora alei ti thlengin apot khor veka tong ti po a harsat ani hi antia chuan damdoi te an han chu a tlem chuan ma chu a chon ve dewa amai ro chu a ei lo khan a buai zel boxia kalu hai te atia chuan Mulus Cullus hi ka ei tir bok ta a ka fa chu chuan hemi a ei atang hianin buai le i lo ei thei hil an nei po hian buai hi an nei tamia lo maya tun thleng hian zirna lama po min hu fual tuk mai ani a amai ro chu Mulus Cullus a ei atang hian ma hi a son esa ema an zirtir tu te pona improve kho mai amak lutuk anti thina ni he dam do hi ke ni chuan kan dam puya ka soi hyang ka nuk hi aul thina ni hring lama hianin bei seina ka nei to lova ma se he dam do nam hian lal pan hin ti dama tuna chuan buai tamia lawin tun hun kan thlenga chung ko hin tak min thlen tu hi ani bokani ti kha kan ron sei do ne chu Mulus Cullus double stem cell original thana hrang then khatte stroke traumatic brain injury tan cancer engchi dam thei lo tan bone marrow cancer tan te zun thlum tan te nungzang ru na le naf thalo nei tan te kal thalo tan te lung le chuap thalo tan thin lam na chi hrang tan te allergy tan te pumpui le ril lam tan te baldness samtla tan te mi lam thalo tan te
Alzheimer disease, hriat na hlo ang chi tan te, kut khur tan te, osteoarthritis tan te, Rheumatoid arthritis tan te, ril ru chaklo, hriat na muang, hai hot tan te, repair and rejuvenate cells, cells ati chakin cell chhia siam tha, antioxidant, taksa na thlen thei te dole turin, nasa takina pui bokani, anti-aging, mel tilang no pang tua ta na tha em bok, hrechiang du tan, number kan ron tar lana hian eng tiklai pon kan biak thei rengani.